Leukocidne formule potreban nam je krvni razmaz. Ovo je napravljen gotov krvni razmaz, u pitanju je krv ovce i s obzirom da se leukociti, pojedine vrste leukocita posmatraju pod imerzijom, znači potrebno nam je kedrovo ulje, odnosno imerziono ulje, vrlo često piše, koje treba postaviti u levi donji ugao predmetnog stakla, odnosno krvnog razmaza. Znači stavi se jedna kap kedrovog ulja. Znači samo jedna kap. To je ovaj koji ima najčešće crnu liniju na sebi. On se praktično uroni u imerciono ulje i zatim se povlačenjem unazad traži vidno polje. Dobro. Našli, onda pomeramo vidno polje ka gore i na desno, pa na dole, pa opet na desno, pa gore i prestajemo sa gledanjem leukocita onog momenta kada izbrojimo ukupno 100 leukocita. Naravno da svaki od izbrojanih leukocita moramo da odredimo kojoj vrsti leukocita on pripada, da li je neutrofil, eozinofil i upišemo ga za tu grupu leukocita i na osnovu broja izbrojane vrste leukocita u odnosu na 100 leukocita koliko smo ukupno izbrojali, mi odredimo leukocitarnu formulu. Dobro.